ai ole ata fe le va ile mata upu sa ma fa so atuai ole mata upu le sa mai na le la na fa ulu po se va ngor ta tasi na le la le uli ai fonga lo lumo le famsino o lo tau va me ina le mata upu ale fionga sui par mia ya se foi o tu loma ya ma le tofana mulu ulu samiliota ya ma le HRPP fa udoi leo se vai nga a lima fai pule o fale ali tasi la tau te lango lango inai le toi ave itua fa ui itua o le tangi ale la tau sui sa tamoe ole o tu loma foi sa HRPP ya HRPP si kuko kasi HRPP ai pe taila ya ole o mai la vatala ele italiana le fionga famsin ngai se mafuanga pe ele la tele italiana pe afa pe ele ai nisi mau anoa e mafai o ko se kangia mai afa pe ele si mau a ngoa e si dia kulonga malosi ngai lo mea wala ko loa o ko fama le ukanga mar ke un ori kumalo ia ele o mo mia famsin tu sa le tangia le na mana tu mai pe ia mele na umana va tu loma lans o umanga keu le va o kadia fo ile finga ngalo ri kumalo so mantua la fa ma winga la ko me nga fa mai la to fa mtelanga a fa yo me ale le ko yo kuri kumalo ko ya va so ele se me fo o yai wa es longo la wo lo fa songo le wo el finga ngaro le kumalo la ko longo inga o fa mo kuilomba ma sui parmia e ave kurkan ya a kongula le se me fo a la fa mo winga la ko finga ya no le lave ye a paulo na lave e kusa sa kusa le assumption la ngapa on the fact ele se me o yai ele o kadia wa ale kadia ele noting a fo ya la to o yai se io enga ai sa o lo finga fa tai o la sa tu la ile fionga le tamata ilo ia ma fa o yai le tu le o fa o mai ele ko malo nga paulo fa ngongo ngali atawa ma ko ai si ka ki fa so ye o lo fa no ngal mi ta upu le mar che en le o le tu la foi le o ke enga finga ngalo o makai e fi ko kongo le ku malo le la ko sui folinga mai o le wa atu si tu wa kadia inga kanga ka esi ai le kadia inga kanga ka kongo e fi ko kongo ye maka upu. That's how I look at this. Wala ko kalia ingal paki. Yeah. Ele se paki ele kumalo. Ele o sui por kuro fo o ngamo namla uru fo isa miliota. Malana ele se fale hariri ku lo wa pe aka ko o fasi ko manga o fe puli. Alela o ina pawana o vaenga elangona le fa no noa. Ya ai pure yeska funge wala ngai ase se kuma ke I tulanga male fa un al famsino. Pe ia tangia mai o le CJ e fionga famsino siri le e se I le case le ale fionga le I le sui pale mia ia po le minister fo o ngalo ka tele Samoa ai o le vanga la na la wa to mai ai o ko ki la bala foringa mai a ku la ba pa fu si ke se o ke ako e foringa mai e fa ngofia la ba le mele o ko ave kurkan ai wa fa nga kangi ongan ka pulo wa ba ko le cha pipi le o ka we limon o la ko ve fa pe e la ko ma wo ngofo ia kuilomba o i ngofo ia sui palmia ma ave se la wa fe kala ia kuilomba e ka o fi ai awange I fa le kangi on ka punga solo ko ngara e foringa mai la fe kala balanga o le o fa le kangi le cha pipi a fa mo la ranga mo u e fa ma ngi se la wa fe kala ai ma tu mai la o le la pe ia tangia mai le ia tauwa ma fa fonga le tu o le ia se fa ma nianga o se tala noanga o le mele le la so o le kangia mai e ia se fa ma nianga mau tutu o se tala noanga ngamura uru samileota ma tuiloma
Now, and for whatever reason, langa lesa wo mo foi pena fatu ni tano mai le fai lo tusi le HRPP wa o ia foi si le afia le ye lo ngai ngoi to tonu va ngai ia le fa pe mai le singa fo singa ia nga fai uma le mongi le David o le lava le tuo pata tuo o name o mobala fo itrina ye le mongi nga va nga o le o ta o to mai lunga fa misidonga na paua le va nga le o mautino e yai it's either a phone call audio e atangia mai e le phone call audio lea e a fuai o ngau le HRPP e whaire me lea ai pia kangia mai o se telephone audio i le vā o ngamuro uru ma Lance ma Tuiloma ai le o ngamuro uru ma ongsep le ai e pia tangia mai i le valia ia la ka ko la ko ngi ko kau kirkilo ku foi le to fa matala o le winga pe fe tangia mai melia e falling mai o le sa ia se kanga ka sa pu inga ia who knows maybe po ngamulo u po ai le sa recording le la tana noanga ma Lance ma foi le matai Tuiloma o ila le vale o lava upu makala nga fai o ila le kupu mai le maro si anga ma le ngau ka inga le HRPP e ave ai kau kingi le melea o nai falling a maila a fai fa ka inga la sa record e ngamula ulu fa ka inga ko ko a fai o ia tonu na no for record fa le dilo le la karangwanga Tuiloma fa pe mai lo kuiloma ia o le wa madia mai le fionga le sui para mia o le la ave kuara o case ma ave kua ia mai se ra wafi fa ke gainga see that's the audio le ka fa le kupu mai il melia e tangia mai la o ila le ma kwa o fai lange mea fa ke gainga o fai lange mea musu kuiloma musu manga mula u a ole ma lo sia lo ko HRPP ave pe la media la longo winga o liki wo o HRPP pe a fa pe ole o yese se o ngale ka ko media longo kwa manga kwa HRPP wo receive ku lo mo se la wa fekala ma fenga ko fa mangi ave lo tu ma sa o lo sono ma to vola le to wa pena va tout le scenario mo e ma faia nga ka ko fa tu wa awa e te taulo la na so elo la pe yangi fa among yang ngor kupi fa tu foi ole e te taulo la na sa ilo pe nga isi na ka so lo se ra wa fe olo e ka ngo lo le bank ya mana tua e pesa foi ku lo fa pe ma ele ke o bank le la a ko se la wa ia ka foi o ko so ina la le o ina tonua le ta auto mai la le case le so tatou talia pea e ui na te ena le fina ngalo si e tu malo a fa pe ngai o lea la ka o ka opinions scenarios a fa pe o lea what do you think o ai la ka ngaka lea pe a fa pe ngai la i kalangoanga ngai o feka o ko sa o mare pe sa yese se la wafi pe lese se la wafi but what do you think in ngai case mare ngo yo ngai mo ka ngaka pe so nga kala po le me well o ki o ka po ko le ngam lo ide e pepelo pe fa mau a fa pepelo wa solo fon me le se ke para ma fam singa fa ye a fa mau ia wa a fa mau ia ye lo ngo la ele keisa ali tapipi a fa la ele ia nga e mercura ko le wa ngia le ko e o ko fa fa election ari kula mana tua la tu lo la utau va ia tu mala utau fa sisilia tu nei nisio lo ia I nei wala nga lai tau muri umai le ta pule fa sofo o le la ya tangia mai ele a fa pe fa kai ka inga uma enga la ka ko vai nei possible outcomes fa te tinga ta tu mo mola a uma engei ele fa maungia
ia kua inga po ngai mea nga whai nga mula ulu. E le sao mai la i kulanga o le solinga o kula fongu. E koe whaasanga i aimaka o kula fongu, leanga ua ia ole ngia. Ai o mga kuala o peno tiso kama ia, e ia o masinga whawhare pui pui. Ioi. Ia, ore si posi po lau kamsinga. Lua. O kuiloma. Alu. Ai whai, ai saunga, whakaikainga, ngō whakua ia kala. Na posi po lau kamsa, ngō kango whaku o runga o fia kere, ngō kango wailango ke ronga mula ulu e whai pisingisi. Ia kere i fia ko ilalo waya o ngō fia karangoa se lau wafi fui. Wai ito inga me whapena, wingare a karangoa roka ma se se e kere kupi. Ia ele mga afuirisi, ele mga afuirisi whai pisingisi ko ilalo anga se rei whakwai whai. Ia pe whai aku wai whape mai ia kuilong. Ai, kaki ngā mea ngā rua mana o se rau wafi a... E whatu, pole alama. A uma e la e ta oto mai le whai ungo le outcomes ole e kiuti kuiloma, se whateitai. Ia, ele afia ke pawar mea or ka penga e pe kuri songa whaasalanga pe kukongi sanga sala. A wao se upu i kulanga le paloka e ri manguia. O lae na to ilano na whea ina le palota. Pe afa pe umaenga ke e legi wha maungianga ai wonga whakua lea kala se la wafi. Ai a umaenga e wha maungia umalono winga, e wha sanga le rurula au le fionga ile, i sui parmia. Pe fatua le tau titara no umai possible outcomes. A o lea lau ke 4 kilo, pe ise me ule HRPP. Awai, ata to tiro le ko ke kilo ka nga kai i po ai sao mai au ai ngo kioti. Awa ole ase me la kupunge de HRPP la toia. Ko kongi mai HRPP ia e cost of option. Ia mai ka kauro ia kuiloma. Maungi semo. Fa sanga lo iai. Fa tu wa uma lo e fa ina ai mana tua ole wa we kai mi a ko fa ka singa i masuafa ma me uma fa penga. Uma ai foi lá, ele que acabou com o pango inga le mea. O me nga la wa la me fengi wa papel yo ngi foi muka punga mpa o kangia falali. Ia, na fa u tu tonu po se me ole au uli ai tote na ya ele ai foi lá le famsunga. Ole la ele ise, pe ya la o toe. Na ko pe ngi le foi menga. Ia, tu le metai pe na ona ma fa matalia tu lava o tu langa o lae na ta oto mai ia taurumanga o le nei foi aso ia male te ena yo le tarosanga po le tu malo fara di tasi o le isi unga famisironga la no va tu ia na oto no foi le keisa le o le tangi a le fionga ile safa pitu ia e miliona mo na tupu e fasanga i le fionga le li parmia na oto tono tu e le toso fo le ai lo no fo le mata o puma le foi case fasanga il palmia marise fasanga il palm o ia sa wala marise la fasanga ali se mal palmia o le isi case o le va ia tu sa ora o kala mo faku ya oi e o songa i las tu i activate les fu passing vede so le se la kala nga faiso ina ua ioi or mo ko ma lir ka ka no kulepa ala ka kia ia ungo ngai fongo ma ole me fo le ma li la kikiro fa pe para mi wole ngalo activate le kam foi activate le fu passing ya le ka kia le fa ungo o kawai se ilonga la mai uma whainga paroka lua wa uma ia whainga paroka lai ia o le ko koe whainga paroka le safaka lua ngari ia ke ima le ka kia ma paka koola kula fonga lo ka kia mua wa uma whainga paroka lua wa uma ia nipai elections pongi paroka lai o le la le mo le le banga le paro kalaiki ya le fo le lo por kulanga o le simele ka kalwa ngi
on melan mali lo kilo kungal vai lenga le ka sa ku le mo ka ulanga mo ku le par fa vai ke le ngala pala le fa vai le fa era nga mai ku le ai mana tu mai already set le presence of melia uma le una o mengi o me uma nga sia mo mana tu la fa mani nongol activity ngale usa Foi Nei e le mafainga activate se ilonga ka o uma e pa election po petitions ia wa fa te ngala a uma engila ai saule le paloka la vatua nei la le scenario le a uma ngila le paloka ai fo ia a sa fatta le bo sa fatta le o mo tino la ia uma la ia sa faka ai ke ua bo sao mai e se ka mai kai ma se sui ka mai kai wa e possible scenario sia afa pengela ai o sa faka ke sa faka kasi ai uma ela sa uma mai sa mai ke nge kuru mai ke nge ka mai kai pa luang ke nge pe arua mana tuala a o kilo aku fa para ngingo le lora pa lokali akawa ai fa ke inga olena na o ta fa so le fa ya tu mo sa fa ka kasi ile to no le pa loka a fa pe ai ongi ka mai ka ise ko rua ai uma mai ku mai le ska mai ka ya ku rua le ska mai ka e ko ke mau le avangoa e siri ai o ko ya ala taua pe a fa pe o ka o ko nga ka o ko ku la fongo fa inga paro yes kusa a uma enga o nga ausia le e ku lua o le ku malo sa fata pe a fua yai enga ke le possible chance e maua i re ku lua sa faka le sifuru pasengi instead o oi wa ole ala ka o matou wai oi i na yafu le fionga ali marman o inga lava pe yo o inga le ai ke le ai nga difa so se paro ka lava e ko ki ale suia ono le tulanga i le fainga le lo la ta sile va nga wa ko fili ri wai kula fongo le e yo so ai a ola ai a saula ko nga scenario fa pe nga dua la fa ka inga ke o sa o mese suio le fast ai ku ro mer suio le ita pipi ia pesa au ka mai ka uma fa ka inga ya o to inga va inga nai o le ko ma ka ngile i bange ko ka ngo ko ia shaka o kula fongo nga male banga fa o le fa vai ai fa mai mo fa nga paloka activate ngo lua pe ala le alu kula pe kula banga mo ai no e kula pe banga lua e mo le valanga ka nga activate fatoi pe afa pe o le activate lo au siel banga mo ya ole al tu langa la yai e na ona vatu fa pena maro la tru ai le se a ma kala fa ya man to na ona umar ke isi le nga fa ya tala na sa wo le ban wi le fionga ya te ya sevi failo mala utala e unga activate nge ko ingas fu basing kilo oi ele ora o makua muri ka ya ku le per ka por kalame ka ku try langa la na te lo a fa to fo eu ya isi ka mi o ka me pila la fa ya ku fa a me pila e mi sera ka na ko balanga no or the truth because that's how we know him yeah kusala kala ngo fa ku e de se kara fa pa ori because o lo ke lo le ya ko inga ma fa la o ma fa bongo fo mar ko inga e mangwaro ko inga singa va ngotongi ro ko vai ka ko e le fenga o le mor por kia se fo ai pe uma la ma reva le fa mo lo ya ku le per case le ya o ya fa lenga ka ve se fo su passing ya ai se profession le te mile nei wat tauna e tape nai o tarvo ma e sa unge ke alu ye ki pia me o isi me ga ku ke o fa lo ya ku pe va vi awa foi la or mele la fia ngai ngi ma ka ko fa ko a ko e ko mangi ke se samo pe a o le arfinga ngalo le tua le sunga tu le pa ya bo ya ora tana na pena ma fa tu vera sona nafi ele to tele se tato ai na ona oto e fa ilo ile tu no me yo le ka penga mai wala ngo cases ayatia as long as o soi fo perco inga
o le makua I pisi o le kulanga I meoloia pisi o le whamasingonga la makua wha pisi uma uko kula e pa koe pei pek umangi mea nga whaia koe inga ia uko so le mea ngale la tu fato ato e malolo ala Samoa ma le to iai ni whamasinonga tau le whasaonga o le kula fongo o le whesiringi o le kula fongo o le vā le sefuru pasengi fato ato e le ai ia ma malolo ina ua malolo fo ima wha malolo ina mai wa ko so le kula fongo ai a o soifua I pea si ko ia inga a o iai fo I ko kongo va o mea kau porkiki o le a makua ka penga mai o kou wha amasingo le meo cases le la ua o le a matua to kei roi la koe practice o mar ko I nganga me inga fisusu iai ko angi ngimu alo ye mele mo ko le ko kai mo amela nga kusa mea mga sui ko inga le la ko put in practice e va pe mar ko inga ia o lo kai mire ngai wa ke ro ke le ko pa I bai pale se kai a ro kai mira ngai la Tesla a upu ko pa waro tanga te no for la laure vai o lo ia nga kai e mo e la wa ku e fa masingo e wa ko vai kasi ngelo e fa balea kasi nei fa masingo mo to mai samo so o Lea Laa la ko e kangor ko inga ko e test o maka ka ngo for la laure va a bonga la ola wi afa mai kasi nei fa masino le marmalamba wa fa nga o sa o fa masingo e le fa nga ko inga valea e fa nga le marmalamba e vei nga vai ka ru pure vai a o ngai lo e la urva de ya na wa pa ya ko lo ya me pa pero si venga ka me che fai ya la lo ya ai a o la inga fai se kangaka ki nga os kangaka ringi fai longa ai a o la inga se fai se kangaka nga se me fia ko I o le la wi o le PhD ai usar menir ko inga ano va ko ibaka ko de ai lava se or ka fa se e kusa mar ko inga fa poco ko le pues ai fa fasa o mo kwa professor kusar ka or ko inga amu ia foi longa soi fuanga ale atu nga ngo foi aku kusa or ka kale ngo fa professor le au dia o nga ai fa kusa la wa o va le o nga kwa professor ka fio lai pe anga fa pio lai pale mai ngi Kiro e fire kamaro ni doctorate professor e sui a ko ku le pole system par kamaro puro vai au puro yo ka se dia so ya sa ngi skamo pika pakir fa sole vai yo punga fire ko inga lo kenyanga ba ko foi inga la kapi o fa ko se ya la mai maka ngo ko presa ngai lungo le interview fa le po fa lungo e ya ngai o sa ngo ma fa ngo fire ko se ki fisi me ngabe la fa me la fa ngau oi ka ki me fa la fa ngau me fela ngar ko inga po ai ale fia poi você fai fasa la foi de fai fesili fasa la la e yo nga fai longa o inga discredit or ko inga e be e kai no foi revoking o usa o nga mai kula e vai kuwa yo ki kusa e la kule sir kanga kai longa fare ko ku ma kilo lang fast pepa pe o manginga la ku e per valea era ko kuma kilo no fai longa fa pe wa se kire mere o vai lá le o kilo o ke ngo funga ngo fa mai apala ya ku be funga kai ka sole vai le o ke ku le po mo mo na vale la mai o ke la mai interview wa ale mela na ye to mali le fu ta to mala mai ai me argo inga ini si kai
wa ia ku roa wa activate wa saura kala wa activate ke no me wa ka wa share me va ka mai chole asi wa vai la o ai no nga o vetu se vai o le ma ke ngofo ku ni usila o ka mala malama o ka reading a foi de ma fo ko me la na le tupu o le la matua to e tau ai o mare ko inga nga me nga fai se test ai la lo ia mga i fa masingo ia nga harlu le fia ka usanga ora lau ka maro le vai mare a al tu la na se ta tu ri matai ia po fela e ta to ia ile super senele wa fa ulu ton ai ko kasi la le ese mai le case fo ia ale a fionga minsta fa msinonga ia maurungi ia ko ngamala longo winga o le case le se ta totalia ia se tolo longo o case le fionga spania ia se ta to fat o ke le po fela ko re fa pa o ngere se ta to vai pea ia marquês le fionga le lipa mia ma le to lima le to ono ia le la kula so le tau te foi mai lo fianga po le so lo ai io fe poali no winga e kakala official famsingonga e te tala ile ole fasili le always ai e fasili lo ma fo fauli atawa e te koda points e ka faso o mai kaua ku ngei le kel, and this is my own observations, don't get me wrong. O mai kau ngei makalu nga fai mai keisa so lua ferua kasi. So o se keisa e kelenga reserve. Le upurea. Fa leo longa kati. Longa e pe e koi kiki a kelenga e pe e kiki anga kele li fai le prosecutor pe e kelenga anga in favor le ole ku leo I mean I don't know, correct me if I'm wrong, le kukangi sila nei o le tele o titango a fa mauli a taua mai o foi e fa pena o su enga male mai tawina so o ke le lo la ma fa foi o ke efisili foi ya se lo ia mele ananga de foto mana tualia so far o le kele io maka upu le siam ka upu la walunga maka upu le lenga reserve foi o le to tangi o ko kangi ia le HRPP inga ia fa le nga inga le fa ka ko ngar fa man ko me fo man ko len ka ko lenga ka ko karango o ma fa soa o le famsingonga lenga mai le fa kanganga fa ye swearing in le aso le ai uma ko lu e HRPP ai uma nga man ko reserve le fa unga esa unga lenga ko so fo nga fa le nga inga man to mi le na fu ai lo na to lu i ko apili ya e Brenda male ma fusu ya i mai mamale le nga o to man to o ingala nga maka yango inga le si mai le upulea la reserve le fa unga la reserve le wa yisi o ku lo la so le tele ala mata upu sofa u va ia ku ngei ile tele o me reserve e be always in favor le fa mai fo au te lo po e mai tawina o le na tu langa po le o se vai nga o ke so far que lo que se reserve ia vai falar ile que sa tu lo le fionga le minister ya seve ya nap mo ko ole case foi le mo fa sa o pour reserve ia esa un le reserve le wa ma lori ku kan e ia foi la foi para si ayer sa mala ia ai tu si tu wa ia ole wa bo fa le nga ina le no fo le fionga ia I don't know po Well, ke la fo case mo le banga mai le famsingo ia karakusia ke lo me mala lo ke studying mala ko ro ia ke lo wa fa la ko fa un la le banga la ko mabra mo ke lo me ya ai no ta fa to fa pena ai le se va nga fo le a me
o lalo se kula fongo po a tango o bole tunu fa le isi ai mai tawis so fala ila ta mai taw ai ko yalungi ko ya bidi ili cases nga uma nga ai ama yele upulea e reserve o la fa leo e always ai sa le kati in favor o le tutangi po le ya de la cita tu wa dalia pia ai le fa pia a me o te talo no tu se o se me o yeso fa ma un yang ngol na tu lang fa pe fo se ala fu fa tu la fono na va nga le ya te lo ni si o mata o mo ka ko fa so inga le ya ani si va nga o ke la venga o ya o tatu wa kavaina uma no winga talusia ai mo se talilele o mta upolo to famsidonga me se afo ile tu longa lele maka upole fra di maka upo mo le leve o yingi kulo le kuma ese mbai ka uma kangieng fa ngai paulo ka po fa si lave le kiki ia o yaini si o nai sui fo I fa audioli e tala no mai ar to tele mo sa fatala to ia ai mo le silfia o tatou e fa to a official lava ina ua fa alawi lo mai pe fa lo mai e le tu malole la to sui ia mamomoli fo ia nga ile fionga ile ta ir van fa fire fast me ser fast ia ma o foi fa fatala e foi inisio la tapena e tamo mo il fa malu ale HRPP ia nisi foi sui to tasi ai mo de tami ia ole a le va avatua po ile tangata le ia se ia fa ai lo mai lava ala o ia nei sui le to fa no bosi la fia pa me ole scala ia fa lo mai pa kim mari kumalo ia nga Paul vai nga ta ia mta pule ole upumoni ia wa te tala fo ile ma au onanga o ia fo ile sui le ole a feeling tanga nga ia ole wa so tai fo ine nisi ia ma wa te tala fo ile tato wa vando ai lungo le prokalami e fa ia fa la wiloa ia ale sui ole a sauni tamo ile lole fa malu ole fa to ile to sa tasi ai ole fa soa mo le tato tu malo sa fatatasi ia olea ua pale le fa'atuatua i le atua sa ma utasi ia o le a le isi me sili nai lo le toe fo'i lo i totonu ma lavea i le tufatufaga o manuia o le atunuu e lavea i kufakufaga e sao le leo i faiga filifiliga ma o le a tele fo'i i avanoa tetele mo manuia o le itumalo lega o la ua maumalo awa ole e koeru le HRPP pe ke koeru fea ma fea ia ko se ke la kule e ke filifili ke ro ke spea ai le ia mas kama ka alo e filifili ia do spea e sa lo ko sa en ma fu o mana tato o to sinio e fa ko le avatule ole avatule le scale le context fa ka aloma e le kai e mai mo vale lo te me te fialo ni feeling a ela ko ke si pe ke ngofo mai ko pe koling era ko fo le pique o to mo mai la sa fatatas o to mo mai le wingolo ma fa matalang o le nga ya fu ona fia sao itia fau ai lo tu ngofo nga ore karusanga ia kadi aku malo kakia mai ia uma fo ya sia u pa inga e kasi pe fa pete wa e filifili te alu nga i le tu la ele o te ia malo ia uma fo ya wa nga kai fo nga ele lo so leo ele lo nga me fai ma fo isia e fo langa le wa e filifili ke ro ke si pe e filifili ke ro ke sa ili malo ele ko fai ka ko sa ili ngo o so wala i malo ma le tua o lea e whaale tonu mai le tūlanga lea iai e whaale tonu mai I le mingiska o le kofi mingiska lea so whina ngalo ka kia ia la le wai e lo tari tonunga e le tau fisiringia le koe kula I o le sui o le fasti koe kuho e le kau fisiringia ai o la fisiri ka whaasoa ili a tau wa ta wai e whaia kau fisiringa o le aso vingalo
e koe anga vaare koe avio se kofi mingi sky a sa fakasi pe o misi la ko mo o misi a mai tu o lo flenga wow ele fa pe no ya o ka wa fa so ya ele we are allowed we faika u fa so o lo ki kilo ele ko kilo la ko mo le vanga ngai kongo o songa o paki o la o le vanga lu ai ya pela e ke o pe fenkare la ko suinge ya foka la kumiska ala ka kia e mo le vanga lu me kongo paki o tencha ngamal pa le konga melen ko pungi konga ai second your opinion fa long presiding minska ele man tua la ri atawa o ta o fa soa mati e fina ngalo ai e puleska fugele la ronga sa o la o fa soa o furfika fu eles ia te o te ioe mo fa lo ina finga do sunga ka fa o le mea la lea ele i manga whanga whale le anga o le mea foi lea ele i manga whanga whale le i singa kure ia le anga a koi fo o le ale wingo o whamatalanga o sa whaka le mingiska ai o le kama i ka i fo ia ai ua koe vai mangua ma whainga talu le fetala e karu le o mela le ia sa fata ele fa pe fu ale mingiska ngale e nai ko pongo le malo e ko mo fenga malo to no fenga malo sui mingiska ma ko ma tu mai foi la e na paula le vaenga le ataua o te tilo ai au ia le anga o le sunga le presiona le palmia o si tangata na te matua fa ta wa ina tele tamata sila foi mo fo ingar fast len kengi pa le mier ka mai kai mingiska cooper ka mai kai mingiska fa masingongar ka mai kai o ka mai kai angi ko ruwa anga sa fo tonu le ro taimi ia la fionga tomata nora e le fisilingia fo ile le mingiska pe ta ilanga ile manuia le palo tatele ai fa to ato e to mo si va ngale na se e to ile fionga tomata tu langa fo yo o fa pasingi ko e sau le pa inga ngai ko si sila mai ele o misia mingiska anga lo sa ka mai ka sui pa le mia fo mingiska ia o ele ska ka mai ka seve te apa masa oh ia ai sui fo fe kalai si sila so ora ave ia ile kulanga la wo lunga ele o misi mai ala ka mai ka ile feelinga ala fionga ile di par mia langa enga ke fa ka wo inga ka mai ka ia lo no winga la e moni lau sau noanga nga a fai fakai ka inga ka mo ese ka mai ka isa faka a pale mai e le fesilingia swimming skara ia le fesilingia mo kio ia e le fesilingia nga va lo no winga a fai sau lo no winga la ia tia wa atato follow nei fa taita inga atato fa so ale la ka fa so a follow ngei pe muri tai ile inicio vaenga de mas ni foi sa no le fonga par mia ele se me ka o so sui par mia ele par mia ele foi le me o swimming ska ele mingska va no winga maybe wa anga va ia tangata le swimming ska ia foi ia CVT I think all na va no le fato i foi pa pete walu ma we faso ele fa ia foi le feeling mai however o makuwa e misia sa fa ka kasilo ko ngo mingiska mai ma ya ai ole aso fina ngaro fai a no le feeling sa fa ka kasi o ai e siriaku o nga maukingo e maukingo le fasta o ia makua maukingo ia o se ri pose ka mai kai e te tau ona tau va mai i fa maruda o ka mai kai e se na so finga no fa no kile o le ka usu e lava ia makodio super seni ka o kele o le mai le banga siling ka o malo o paki a le banga le la lunga ngele il vai o super seni o se fu pasing le la mo ru nge bai
ya makauria la ke mingi I think o pe wa li mangu le foringa mai le ngomela le mo no pasengi a fa pe ngai la e ku marka ko ska mai ka ira fasi o nga fa ki ke la ele manga miole kasida a fa pe ngai la ru seli fa ke ngai ngai seli I ai ke umaro mere e manga mialang ka ka se lua le winga na e tau ia va yo scenario se o ku inga o tu inga ta fa ta ia lua e sa ngoi de tu a mo kingoa ai alu sui ka mai ka your fast mai I sa fatasi e le fisiringia kura wera pe sau mai sa kawa pe sau mai I sanga e le fisiringia a wo te rope o no te le ia lua alwinga na e le famtalanga a ke ila was run my masiska my cat now maybe independence awa okay lori ku malole matua I le fia ya ku le pa malanga mere ko ka nga ngai ku men ku ringi le nga matua I le fia wa ino tulo ka fanga pura le ku malo ina mele ku le mai ke mirangi e lucky e ko isi fia palo ka si sui se ita pipi ele ko ba alu nei la toinga scenario le fa te inga I run la tamaitai I la no fa malo fast run mases ka mai kai tuto tas for support independent le ai ku le nganga manga ye ku kas ai avelanga langolang ina malo si ka alo le wingo la utala sa fata tatuta alo sa ili malo ka kia le mer ka aro foi le ka ko masui ka iro ka kia le mer ka foi le ka la foi le ta alo foi le ma se ta wone ai tatu ta alo le ka alo sa ili malo a o moloa la ngore ku malo o le ainga marusi mau ar kofilea mau mar super sing vai la ka ku fa uma esa fak ta fa independent ya ta ku ko kasi ai mo mere tuto tasi ai fa ilo le ku o ki ku rai mai o ki rango malo se ka ko ki le lola sa faka ya male lola le eri mal mangu wa e ongo kupu a tu pur vai ngale le to le ai ele mo mi ala se sikanga ka mo le anga e tolu lo fa di mo ya ki le la le ko e fu ku ya ai a or in no sa fatta le me ko fo kiu a quare fia me le wasa ka ko nga va kele ma ku lo ko finga lo le anga te mina de wo to lo mo ngi quare fia wala nga le sa mo tal na ave yai e o ilo na fio anga na ave yai le la ku ko la ko e ke farka wala o fingu kele o sakawa ma sangapu o sakawa la I suile o mokingo anga I sui sangapu ma eke ia le winga la wa pi onu la po ai ia ai a va vai tu ai le lola ma le vai ko si le fior po ma tu a fai le ma assignment ma fuana ma o le ma su e kalungi program ia ona e avatu le leita penanga mo fa fo mo wala tu so e mo wala le vai ngale pe a fa pe la e o mai nga ko mai ka I ka va ai lo fa poponga ya ona sa fangale o tanga te marumaro a o fa nga fu pusingi ya e to tu na ila la ngai e le mita I lo pe fa pe do nga fa sa ka wa independent ya let's come back yeah that's the only way vai la o Sangapu yeah maybe Sangapu Sakawa Sakawa pas Sangapu le ya na ko se kaya va o ka ku fa ku la ku ya sui ya si la tato ye ya ona mo tunga afana le tato wa wo mpa anga mai Ese Foi ia mo se tato tu malo ya sanapu sa fatatasi ya e mo alo ko a yese va ya ngai mo lo to ile fionga ya ile anapu o le sui ka mai ka ya
le ataua e upu ale atunu fa'alava loa le kausala te amoa ola ingar pongka aro winga lea leino tanofo le ngai o le atunu sa mo le atunu tau se fianga inga ile valea o le kamakange mali a me sia me o le a o nga o ia famsingo nga me nga wangalo ya posing ngalo atoa sala abe famsingo nga pe lo e kwa ma ai kaka o fano nga mai le fa nga fa karinga va ya pokara kwa nga fia mai de ngi usi ole wa matana o mai nei usila la uria ya tangata na sen mai ta sen mai era FBI ya kama malai vale le mele lo tu fa tu a fa yo to ta pena malanga mai ele ya se lilo o fast a ko a New Zealand a ko yo security o malai vale yo I camera malai vale operate o mal fast yo no ole ngai yo no ama ile ska so le ska ka ko fa kali lo ma ko ainga ava ku ngai mo lo umar kama no lo umar kama no o le anga lo sa ngi ale fu de ma wo tala le a fo nei ya la best friend oinga le ka besti le ka kamo fonti fongo e ma yo le bangi yo tala le ma tate mo le nei ya fa nga sixing usile fa walo e foi le sino tu fa no le foi nei ya ma wi ali le finga ma no nga mai fo ni time ngomong la ngadi ko le fa la ngade cha pipi sa ro ro ka pa a ver si inga ku le peru o or ka ma ro fa bazingo ole lo ia ole me lo ki pipi el mele la mo or ka ma ro nga o foi la paro kan ki nge fa mai a ta si le fam sino o mala vai le ni o ngi are mo ya al ko inga o stui ya o kai ka foi le to ta masani vo ye to aka ka ro mo ka maka na bela aka ka lo ma ko lengi era por kiki ye ko